Мен Баяманова Амина. Нарын шаарындагы Абдыкадыр Садыков атындагы номер 9 орто мектепте 9 класста окуйм. Мен Манас айтканыма деги эле Манас дүйнөсүнө аралашканыма менин кыргыз тилчи мугалимим Гүлзат эжекемдин таасири чоң. 2023-жылдын 4 декабрында болуп өткөн жаш манасчылар короо сынагында кыргыз тилинде Каныкейдин тайторун чабышын айтып баш байгени жеңип алгам. Ошондон да кызыгуум да арта баштады. Мен Манасты айтып жатканда өзүнчө бир башка дүйнөгө кирип кеткендей сезимде болом. Чыныгы кыргыз элибиздин касиети ушул Манас эпосунда экенин айткым келет. 2024-жылы болуп өткөн жаш манасчылар короо сынагында да биринчи орунду алдым. 2025-жылы сынакка жаңыча катышууну туура көрдүм. Гүлзат эжекем экөөбүз Манасты кыргыз эле тилинде эмес, англис тилинде да жаттап сынакка катышайын деген ой келди. Анда Манас эпосунун кыз сайкал менен Манастын эр сайышы эпизодунан англисче айттым. Мен жаттадым, Гүлзат эжекем жеткиликтүү айтышыма жардам берди. Натыйжасында дагы биринчи орунду жеңип, республикалык турга катышууга жолдомо алып, алдыда республикалык турда жеңишке жетем деген үмүтүм зор. Катышуучулардын баарына ийгилик каалайм. Манас Love for кыз сайкал. Каныкейдин тайторунун чабышы. Hinnaç turpalı bet karaca Femmas kalmağa sakal Hold mene vosse proud vaze Of a beautiful daughter kız kal The fact that she was a pretty girl Nobody knew Hinnaç turfan Hiding her hair under a helmet She was like a real project gift She carried worth to spare a child When they skilled himself and elected Hantish Cycle battle came in to her father's shirt to wish 400 over net of flint I'm proud to give up my own life The young man has to accept my challenge battle Ersayish I'll kill him then over will leave our city Aç Turfan had a week of best after the races Salaman case bitch was given for the horse and wrestling match they competed Gripping each other by the pen, the grush strong best fought in the answer Sayish, Baturkunoki the other from saddle with a hit of spear, received page of 300 cars, 1 to 450 he took away, one the defeated one. The first set Maidan period, Kalmak Batter by name Sakal, the hero riding round the circle to find with him all spear he called, he announced in different tongues, yet none from to fight Sakal in Sayish. Formidable was young Sakal, repeated wins in Ersayish, had demonstrated his paranoid by look of an opponent. Sakal took her helmet off when the defeated one. Hey, kimleri kallap koyacakın, mende cesir katındı, tölgögö çap körüyün, taytoru toparatımdı, çaba turgan taytoru, ketmen tuyak keng soru, kenin jerdin mal ele, çıkıp gelse taytoru, bu karga kızık salayın, matangdı bergenen ekem, Akbay biçi çığırdı kol götürüp, barbayıp, görse jötülüp, ağıdıp koldu götürüp, жараткан деп жарыйлап бир кудай казарыйлап адына кеткен манасы колдой көр деп дагыйлап ажыбай бака эки канар иш кылып колдой көр айланайын бир кудай балам манеке ишин оңдой көр Aman be çubak egizim cesirime gözün sal Sırgak serek dengizim bu çinginde sürüp al 64'de kocasan 42 kazır İlyaslar İşin kuday ondoçu cesirimde koldoçu Cesir baykuş balamdı aylanayım bir kuday Can dep kuday jaratsan cer karatıp koy boçu Oğan eke kulunum teregin kuday bersinçi Uşu turgan tay torun bu karga çıgıp gelsinçi Hey hanımın
Ушундай таштайлы Канекейдин энеси Кан Ысмайыл Батырдын кылыгынан баштайлы Кат бурадай көркөрөп карын көргөн адамдар карай албай зеркереп Капалуу Батыр Ысмайыл калкы чененге бугуп ой бузулган катынганы ке букарда жатып элигип атын чапты деп угуп жесир жүрүп желигип ат чапам деп элигип сегиз кандан элиздеп болбой калган кезиби эрге көнүп бузулуп эй оңбой калган кезибиңе